Baik. Iki wis wancine Reo Gembong Rajawana sampun awiwiti. Monggo Ger. Reo ki ditokno. Oh ayeuna Telontonge Gembong Rajawana alah lumajang yeay sebelahe Joyo Joyo Kawijaya Joyone Gembong Rajawana sebelah nalih awas kru Gembong Rajawana harap dijaga takut kena kamera foto ataupun kamera shooting tentunya. Pangasti cok on laut ala Lumajang telontongi ayo le telotong ya telotong Gembong Rajawana siang hari ini juga bekerja bareng dengan Japa Studio Shooting tentunya Wonoduro Sumber Probolinggo dan juga didukung oleh Adam Audio bertempat Gemito Sumber Probolinggo juga. Yo kebiar lontongi Gembong Rajawana ayo ayo satu ayo jalan dulu ger ya
Kepo Rajawana. Iya ger. Jajalan gulung ger. Bani. Iya ngono kan. Jajalan dulu nak yo. Hei, 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 hei. Yo. Ayo. Jajalan dulu nak yo. Yo yo yo. Yeah, yeah. Up, yeah. Us. Tadi. Tata. Hey. Us. Yeah. Ada. Iya bener kan? Jajalan dulu nak yo. Kepo. Rajawana. Hey. Os. Tata. La. Iya bener kan? Jajalan dulu nak yo kan. Iya kan ger. Iya. Hey, as. Ayo. Apa? Yeay, as, ayo, hey, as, iya, dicokok ya. Hey, as, ya. Hey, up, ayo, ada, le, as, ya. Ya. Hey, as, ayo. Kembang Rajawana. Ayo kan, jajalan dulu nak. Hey, as, ayo, ada, up, iya, hey, as, yo. Jajalan dulu nak yo ger. Hey. Keplek noleh. Rusak gawe mana? Yeah.
aha op iya le au le tatu as iya ya Baik, para hadirin, dikarenakan campur sari senandung dia akan pentas, jadi persembahan kami pada siang hari ini cukup sekian. Jumpa nanti malam lagi. Ayo Ger, istirahat Ger.